Whether you are enjoying the weekly top 20 countdown, the class music, the good music singira training, music singira kubonera abantu nimba nimfuna feedback kurugangu jamu. This program is wonderful and I thank you for loving it. Ojike tushangwa social media platforms zitunka at Sky TV official, Twitter, Instagram, Facebook na TikTok. Ongarako nshangonka ni Mrodo Munyankore Uganda. Omhereza wawe ntujangu tushangwa Makrista Road opposite Maristops Uganda next to Kabateri building. You can bring your business tujirange. Sky TV nduranga businesses yona all types of businesses. Tubase kukulangira businesses ya ofune ba customer. Ojuke nyine Peterson nyine na rap je Ekyafaayo Elizoba nkaba panelist banje ngaba abajenyi banje ninyenda kubabuza akintu cha copyright nkabe shongozi because almost in Uganda ntinyiro kureba obukungu bwingi bwine association burhoxan association nanye ninyenda kwebuza ekokuzo wakenzo today no shanga bakozere association next week shanga bine federation next week but one shanga hatuteje twajereka. So which is which? Western wafunire mo mbintu ebya association na federation. Webale mnonga Nimrod wambuze kibuzo kirungi konka kindu kumanya ne kimwe. Nyowe kuna bintu ntaho music nkataho music kwereza abantu barahanga kwebwo umugisha na no kweshongora abantu bona kuba blessing. Oyiro kujya mu nyeshongora gospel music but rap je nazo mu studio na nyizo mu studio twena tuyihamu amakuru na message kwereza abantu bara. Rap je akigamba je ngo it's all music. Yes, it's all about music. Associations kabire zirenungi nkatandika ebiro byo kwezi 20 byo kwa 8 ndiyo ni celebrating emyaka 18 aina hizo mu music industry. Emyaka 18 it's huge. Nkaza ku music 2016 kwezi ku 12 2016 no 2006 na shangaro association zezo neshaha ya hati zichebahone zirwana nyine omukayanje nyine card zikushikeze intakobara ezo batandika bakureta. So the truth is oba federation oba umaka oba utunde pe byona just nebyo kubiya nebyo noryo ruhuzyo abakufuna muno bahi nkiwe rap je ko kureba association ezi inechi wafuniremo hina association ezo rumezo kugira ngo abeshongozi mwegite it is going to help us njanye utinde mweshongozi asimwe ikunde ntine indarebere na indagire mukundire ngwenje kuya ikintu cyindi kumanya umbin kumanya byona umuntu oshemereye kubana nakurure ikintu ashemeye kubana nakimanye kutari kugira ngo notire music munonga then music ine hati ndebere nankanye kenzo na yita nankanye president wa association ninga wabeshongozi federation president wa federation then ari nankaba kaba mburize okuba president w'ekintu parties na itagazi takwetaga music nyinji ninga kugira ngo atire music yamana ninga celebrity awards na itaga mageza go kuba nacebembera kutari kuza kurwana already hatibo babatandikire kurwana bunga haza babiri bashaping up kugira ngo kiyamba umunya Uganda wena konka batandikire kurwana baringa 50 barumu mwe basyo umunanganye mu Western bahiko mu Eastern bahiko mu Northern bateka ubwa sub region no maro big regions nka Western region konka harumu bwa sub regions nka Kigezi Rwenzo region Makara moja region Manyeha icyo njanje mayisa ngo kurwana nukuza kweyongera munonga baheza kukanya already abace batandikire kurwana icyo njanje mayisa ngo Kenzo abire naza kurete kitiso dena kizarubaju Kenzo tinku mukuba majininga che niwe muntu nawe wenyine nakegambira ngo utashomere wachireba then ko kubota shomere kintu atrista kacire kirenga baserva cyagaranye abashomere copyright bakashoma ubwaro yabakashoma ki ari kumanya ngo nabasa kukisya ahituca kubirenekiza echa kandi takire mu service ya music kuza kurwana nogu ukabireba president wabeshongozi ninga wa association tino ko kubasa kusikiriza Arian Skin uri kumukuba ngo kuyamukubirizo ari kuteka yo paraso haticho ncanci mayisa ngo bwa president bwa kurema ningo ko kucera umukasesho uri kugira uti nyundo president wa Uganda konkambara ningi favoringa kusinga Kampala kandi zona zikabenze funa favors zukushana kasiti kichi kumayisa ngo nigasiya weche mwenyegize azire ngo Bob Wine inkomeshongozi amwesere bega
Bobi Wine ayishongo abeshongo zibona ngo abantu ba beggars so think mu statement za Bobi Wine okazihura Bobi Wine tumwishongoze wapi akana agamba aharufu nko muntu wayishongwireho nyonyo mukureba ko magezi ganje make no mana nyiti nshomere ko magezi ganje make teka yawe karapje teka yanje akana agamba nko muntu ubahira umuzinda nabishongozi banga bahira umuzindaro nibace nabo bakamuhaho konka bene bakamuha nko mwishongozi ninga bakamuha ka ko muntu ayija kuzika ati nko muntu wiza kuzika shemeye kubana nagamba music ninga ki bakabona mistake akata tine no kigamba wa Peterson nyowe ekintu kubasa kugamba ari yecho ekinyena bona bari yo batureba mu kicenge emfuza abantu bareke kuzihinduriraho okujomera abantu Bobi Wine is a very good guy nomushija murungi agerizeho because he is a favorite guy hat now konka the truth is ebimwe bibagambira kabadashimere kubigambira why rwero karjurufu kandi bakamuhereza akazinda rukugambaze politician wabari mu parliament na katurubwama hati ya twistinge bigambo yabyorekezo bwanga wa akaba nabura because akafana opportunity kandi abeshongozo bakabarho no manya no shachugumire kwanganya abantu bona bakabagambira so kuyafuna opportunity yenda kubahabura ebigambo byagambire bitawira beshongozi bingi Kampala ni mpura bajyangu bakajyangu n'abashabiriza buri mwe ngo ne bega ati nore barimo cyo bakwete biwayi ariho kiwaye cya side iki kugira ngo Bobi Wine akagamba ariho kiwaye kindi iki kugira ngo akagamba kubi ngo akabeta ba bega but the truth is all in all we need good music to be higher turugo muri gihe byo ruhuzyo byo no ruhuzyo go kurabye yagamba n'agasi mwene federation Western Company na bwekiremo federation mwe kandi bura mwe Peterson ikira kumureba mu federation is that there is Arwintan so ya association na federation because abimbani nyenda nabeshongoza bari yo kuhina batakubimanya na nyoti nkwe so hati wo kubimanya no tushobore federation ni kibakiriye kintu ekihango ekebibina byona bikugwa hansi yacu kandi association nebiri kushanga hata ni murodo munyankori for example nyoro banyita Peterson MA nyine Salvation Army Music Talents Uganda ne yanje nkanye iwe CEO nye CEO nyina abana abakugwa hansi yayo so nyuti teri under federation. This is association. Okay. So there is difference between association and federation. So nibenangu association zona ze under federation hato taron horuri. Why? Inaku ahurra bina byona bikurwe kibina kimwe president wacha atarajira isomero. Nacho ni change ndo muntu oko kuzayishomero aya okuzayishomero ninjangu omuntu wabo uri mu bembeziye tichamana zironga zo bembera nje kinagambira tikine hona hibatarize kushayininga tikine hati noza kubanza watuhereze enyetegereza yawe na program yawe yo kutamburiraho waza kwika kubyetegereza nkaba kubyetegereza baroya abo kuba kumukuza kucanjurira government nababanjurira impapura already to kumakuzandika dina bwenchi utakugira uti ntuza kukitambuza tuti bona abarumu nanabahire emeremo ni outbreaks nankanya abargira umwishomero ko kakanda nedda sebo rwabujyo kubiyeho nywawo watera these are the opinions is the industry and music is kushasha abantu president president Erikens vice no tinkumanyi one fina masanyarazi tinkumanyi fina masanyarazi nango wayitegerezeho out of experience akuba bakatandika kuriya enyemenye biziremba kirwanisa nabasaba bayine ecyakumanyaho konkato we vice still urukurata hono umuhandiki wacu no wa finance no bebe kuru akasoma hunankanye arakajyango akasoma PCM nchimanyitsa no manya kunankanye kubari remba rirayana hati kubuze rap nchimanyisa ngo ebintu shemeye kubabera mabeshongoza bashomere bisemerire kubabera abantu abashomere at least urunda nka manager wawe ninga nko muntu wena wo kugira ngo umukwaso vunanyizibwa yahitagisa kuhebwa umusara ubwo kubari recent atari bebe kuru bagumuhereza bagira ngo ashomere accountancy namanya kubarira kana akora no mu banka so nuwari kureach umusara gwa banka tumwihireyo hatiya nabarira esente zukutahume federation Peterson industry ya music no jireba ubwo no mureba ni industry umuntu music rutuwa yidi kugira ngo
noine manager oyine abakubarira oyine office oyine haza buri mwesongoze nokwari sikikuze kubarirwa ngori akasoma PCM ntwenda bakubarira bari yarurengo rwihanga. Exactly. Nafuna point yawe. We bari mnonga nyowe niza kutana kwa channel Rap J yagamba kugira ngo kwandika nibende papura baza kuzomisho ga Museveni hansi ningashiga prime minister edikenzo kugira ngo utakumanya kwandika nyoti kumuhoreza kunkagizira inde bintu tuntakumanya kwandika tukugira ngo utakumanya kora like nagamba rujongoro kure kechi zibe shikiri akakoma hagufu tarashikire hari. And let me tell you ranga yakwebembira kucyuzingire nuko kwa washomere kwikahagufu no basa kwebembira abashomere bine already the president of the association wanchenga kure kechi zibu ekiruhone kimwe bimvorovinge abantu abakirizeho bukugu nko mwami Silva cyaguranye is a lawyer aro abantu bingi bari yomo babateke mu bakize mu bacandikire ngweno ebe content eve bajanje urumshija agirebe abuko mu government ya Uganda eji harimwe sente za ekindi mukama simwe turya Sky TV nerebwe ensi yona ejinti nira kari abantu ejinti TV hanga obo butumwa bwanje itwe nkaba Western Uganda tushaba tutireho niraka President Museveni we love you we respect you as a man of all people. Create a ministry for arts. Echi ninchigamba ntisajja kazindaro. Create a ministry for arts. Yes. Tanzania ine minister wa arts. Baba ne bakora budget ne bababarira bagira ngo art industry ninga art ministry towards hedge. Echo ncho kirije kuterezo mwana keshongwa manyebi ya corporate manyabiya bakatandika corporate ndukutandika kweshongora rene nzu zatandika kwija turikabikorwa Oya Sky TV nebigambo bya Rap J na Peterson tebigambo ya Nimrod ninga Sky TV na opinion zabo so ntubantu enda tuta countdown kantu twege tugire ebintu ebitakumanya bapanelists bagume batwegese kandi bagambe account down yitu Rap J Ekyafaayo countdown nogire bota kurigire byeshongoro kubikutwa nogigambo hota nga countdown ejo nogireba esayo nane itumuntu nomanya omunsi ebikufuga ensi n'ebintu nka bibiri amasomero rwetigarumu amasomero rwetigarumu nje nagambira wararebera omuntu yasemererwa munonga akasemererwa akaguma naseka nar kansati y'amasomero ngagarga ati neza kwita umuntu kujuko kukuba cyango bajya ngo mangu kikaba cyango ngo hakafama abantu babiri ejini yakita muntu countdown muganda ndagawa ta countdown yito kwale music ko flowing Peterson inyo cyo kubanza nyenda kusima program ya week ya countdown abo kuba tenatera kukanyenda kuba open TV station zona is to be twineni nizaho western percent zibahereza hakire kace konka nsima mukama kugira ngo at least Sky TV netwereza 70% as yes. Western music and we thank that and nechindi ni encouraging all my music delivers ningashi abantu abakora music kwereza abantu kurabiro music yabo mweyongera man twatunge bitv nkabe nankebi bikora kubamara ikimanyisa ngo tuba twahika hari wanchenga so nikimanyisa ngo tweyongere n'umushango zo noza kutandika ni wergayo lete kintu cyakira mu muramwa kino message nungi bakonyigo mu countdown ni nyendo sibera batuze abakureba bagambira ubutumwa baheru by the way ntikiragamba abeshongozi banje bine concerts you have to come and support them because this is their voice mwije mba supporting Rap J ne concert tera kapero tugambire concert yawe no kutkora ki twenga ba fans bawe ninga bwa tinine kapera kona mbanyita Rap J Ekyafaayo nyine Rap J Ekyafaayo concert 2015 byo kwa Mushanju bantuma mwizo mutisha rwashamire mu mpagire kumuraye mutakwenda kumpagire mu izina ryanje at least mu mpagire mu izina rya mukama wote Yesu Kristo amen. Peterson tere akafera imani yonye shongoro bwo shongoro bwa gospel tuanze ndamu na mundu sanawe uri mana yanjye na mundu sanawe uri mana yanjye ebero byo kwezi 20 banywani banje bari mbatureba tweshongwiro bwire bwingi twabahereza umugisha every corners please it is time nyewe niyo first year niyo concert yanjye yo kubanza emyaka inahiza yone yes so emyaka 18 mbatebekanisize cihuro cyo cha music ebero 20 turi hano umwengura hariya mwije mu mpagire
nanye kanga menkarabuje kuko bubundi wene makacukucuko takwenda kumpagira nka Peterson ijo mpagire umwizina rya rahanga ko mucya twinabeshongozi binji nibaza kubahereza umugisha. Wewe mnoga wale ba Sky TV, you come and support my guys because this is Western, this is how we niyo shonga bwachi turya a Sky TV kugira ngo tuyeyo ekintu kibire kiruma abana ba Western, ekintu kibe kiruma music industry, ekintu tugara hansi nk'abana ba Western kugira ngo tutusupportingana tutukhana magezi konka nka Sky TV nejira kari abantu tugamba abantu bafurikiriza kandi batsima. Ori Sky TV reka turobwe shongoro bwitu butano then tugareke one love. Thank you.